Lakhipuronline पुथोक्सबा जुलाई की तांग 13 इराई निमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहानबदा मरोइबा पाव पेट्रोल डीजल अमसुंग चाक थोंगनबा गैस की ममल हेनगलकपगी मायोक्ता सिलचरदा पेंदबगी खोलाव लावख्रे APDCL ना कंज्यूमर सिंगदा था सिगी तांग 13 की मनुंगदा मोबाइल नंबर ईमेल आधार ना चिंगबा अपडेट तौननबा खंगलकली एक भारत श्रेष्ठ भारत की मनुंग चन्ना आसाम राइफल्स ना उचरा थाखरे आंगांग सिंबु कोविड की लाइचर सिदगी ngakthoknanaba ahal laman singna ngakpi senbinanaba khangalakli जिरीबामदा कोविड की वैक्सीन कापा की मफम सिंगदा अजुकाना कोइना चत्तुना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग थगतख्रे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा निथोय कोविड की अनोबा केस थेंगनाख्रे लाइचर दसिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा अमा दशमिक तरुक मंगादा लेरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसी पेट्रोल डीजल अमसुंग चाक थोंगनबा गैस की ममल हेनगलकपगी मायोक्ता सिलचरदा पेंदबगी खोलाव लावख्रे पेट्रोल डीजल अमसुंग चाक थोंगनबा गैस की ममल हेनगलकपगी मायोक्ता सिलचर जिला कांग्रेस कमिटीना कासार जिला के सिलचर देवदूत पॉइंट सिग्नेचर कैंपेन पांगथोखिबगा लोइनाना ngarang पेंदबगी खोलाव लावख्रे थौरम असिदा सरुक याखिबा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट सुस्मिता देवना हौजिक पालिबा लेंगाक असिना लेबाक असिदा पेट्रोल की ममल हुमफुमंगा रक हन्ना हेंगतप थेंगनरे हाइखि असिता नतना हौखिबा चही तरेट असिदा पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल हेंगल हलगा लुपा लाख मरफुमंगा की सेंफम खोमगतख्रे हाइना लेंगा की मथक्ता मराल सिखि लाइरबगी मायोक्ता चंगसिलगलिबा खोंजंग असिगिदमक कांग्रेसना खोंजंग चंगसिनगनि हाइखि समस्त देशेर 200টা শহরে ডিজেল পেট্রোলের দাম 100 টাকার উপরে আজকে জিনিসপত্রের দাম রান্নার তেল হোক ডাল হোক চাল হোক দুধ হোক প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আজকে দেশে বাড়ছে এর উপরে ভারত সরকারের ফেলিয়ারের জন্য ভ্যাকসিনেশন এত স্লো লকডাউন করছে আসাম সরকার আজকে ব্যবসায়ীদের অবস্থা খারাপ সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ আজকে কংগ্রেস পার্টির দিক থেকে আমরা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন করছি ডিজেল পেট্রোলের দাম কমানো হোক আর ভারতবাসীকে জানা উচিত যে 7 বছরে মোদি সরকার 25 লক্ষ কোটি টাকা রোজগার করেছে ডিজেল পেট্রোলের এক্সাইজ থেকে APDCL ना कंज्यूमर सिंगदा था सिगी तांग 13 की मनुंगदा मोबाइल नंबर ईमेल आधार ना चिंगबा अपडेट तौननबा खंगलकले आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL ना कंज्यूमर खुदिंगमक्ता मखोय मखोय की मिंग चलिबा जुलाई था सिगी तांग 13 की मनुंगदा रजिस्ट्रेशन तौननबा खंगलकली APDCL की वेबसाइट www.apdcl.org दा चंगलगा मोबाइल नंबर का लुनना ईमेल एड्रेस आधार नंबर अमसुंग ऑक्युपेशन अपडेट तौननबा खंगलकली थौरांग असिना कंज्यूमर सिंगना मई की बिल वाकत फोंदोकपा अमसुंग अते अते ई पाव खंगबदा मतेंग ओइगनी हाइरदुना जुलाई की तांग 13 की मनुंगदा अपडेट तौद्रबदी मई ककपा फावबा याय हाइना पाव असिना हाइरी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मनुंग चना आसाम राइफल्स ना उचरा थाखरे हेडक्वार्टर्स 21 सेक्टर आसाम राइफल्स अमदी इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल्स ईस्ट की मीडियम मखादा जिरीबाम की कदम तलादा लेबा आसाम राइफल्स बटालियन ना सिनलांगदुना वन महोत्सव थौरम गमनी लेना एक भारत श्रेष्ठ भारत की मनुंग चन्ना उचरा थाबगी थौरम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अमदी आसाम की कासार जिला की मफम सिंगदसु पांगथोखरे हाइरी असंगबा मालेम अमा ओहेलसी हाइबा वाखलोंदा बटालियन असिना हैरा अमदी हिदाक कानबा पांबी की चरा सिंग थाखे आंगांग सिंगबु कोविड की लाइचर असिदगी ngakthoknanaba ahlaman singna ngakpi senbinanaba खंगलकली पिगलिबा आंगांग सिंगबु कोविड की लाइचर असिदगी ngakthoknabagi damak ahlaman singna makoibu ngakpi senbinabagi matangda राज्यगी हक्सेल लोइसंगे मागेदगी चेक्सिलवा फोंदोखरे मरुआइना पिगलिबा आंगांग सिंगबु यारिबा मखै युमदगी चथोक हंदनबा हाइरदुना करिगुमा तंगाई फदना मपान चथोकदबा लैरगदी तंगाई फदना मास्क सिजन हनबा अमदी अमगा मगा फुट तरुक थापना लैबगी पथाप इंदुना चटनबा हाइरी अमसुंग आंगांग सिंगबु माइ मिट खुटसा तरु तहेना लुहेना लहेनबगी वाफम फोंदोरगली जिरी इमा मैरा पाइबी अपुनबलुप जिमपालना सिंदुना
एंटी रिप्रेशन डे पांगथोखरे जिम्पाल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा जिरी इमा मैरा पाइबी अपुनबा लुप जिम्पाल न सिंधुना 33 सुबा एंटी रिप्रेशन डे की थौरम लैंगा के एसओपी ngaktuna ngarang pangthokre thauram asida atom asangbi vice president jimpal b Sarat Sharma advisor jimpal amadi Arun Kumar Mangang chairman Manipuri athobaning singlup PPNL na presidium member oina daista phamki Krista kumja lisingani ga mari gi July gi tang 13 da Kangla mamangda ima tarani thoina phi thongdana jangsin kiba khongjangda saruk yakiba Lakhidraba ima ahum gi mafamda leishu katuna ikai khomnaba utki anti repression is the act of sublimation namthagi suppression adum yemna actually kunai sida Manipur da repression ji kaya dor ke subdue kaya dor ke dor ing so isi maga chawan mungkin matoi jadi Manipur da yang ngeri ba am buaya ini tahai ada so in armed forces special power act and the I I see significant under we within a things of the civil sound but food the back in the I armed forces special power act 1958 Manipur company I Manipur we lalu singgam tugi alumni kamkiba Armed Forces Special Power Act 1958 na hai babang sige hawna ngasi hawna hai ta makha ke age repression namthaba nahatba utwa naiba hat tupa red toba sunayama Mexico's mayama Jiribamda COVID ki vaccine kapagi mafam singda ajukana koina chatuna mari leinaba singi pugning thawatkhre Jiribam district te leiriba miyambu paksana COVID-19 ki vaccine kapthoknaba ki pandamda chatharakliba khongjang gi manung channa ngarang July gi tang 15 Jiribam district ki manung channa leiba Kadamtala Lalpani Sonapur amadi district hospital singda district administration gi bidyang makhada mass COVID vaccination gi thoram pangthokre ngasina Jiri Ima Kaithel GC High School Champanagar Pachau Community Hall Dibong amadi Champanagar Muslim khunna chingba mafam singda vaccination gi thoromasi pangthokani hairi thoromasi ga mari leinana All Jiribam United Clubs Association Ajuka gi President M Maipak Sanana luchingduna COVID vaccination kap mafam singda koina chatuna GP Task Force Committee Police Personnel sing amadi medical team na duty tawriba singda Makhoibu pukning thokatpaga loinana ajukana amuko gi mityang makhada ngamjaba face mask hand sanitizer amadi chana thaknaba potlam sing khutsinaki hairi thoromasi makha tana su chathaki gani haina ajuka gi president mutum aipaksana mangang na haiki Silchar Medical College Laying Sangdagi ngarang numidang wairam da thokiba COVID ki update matungina laying sang asida COVID laichad asina maram oiraga mioi ani laikidre laichad asina laying duna leiriba active case ki masingna marpuma panni masigi manungda yangkai mapanna ICU da tarana ventilator da aduga mioi humputara na oxygen support ta leiri haina laying sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdoki ডিসচার্জ হয়ে গেছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 60টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 6টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে দুজন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে Assam gi yaipha yumbal loisengna puthokiba COVID-19 gi bulletin matungina Assam da ngarang mioi 1953 thoigi masada COVID-19 positive oiba thengnaki masigi manungda Kasar jila dagi yangkai mathoi Hailakandi jila dagi tarani thoi aduga Karingban jila dagi mioi 53 ki masada positive oiba thengnaki positive oibagi chang chada amada samik taruk mangada leiri laichad asidagi phagalakpagi changna chada 35 manga dasamik ahum anini
राज्य असिगी मियोय लिसिंग अनिगा चमरीगा मरफु तरानिपान फदुना हॉस्पिटल थादोक्रे लायेंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग तरामापनगा चामगा कुन्नी आसाम दंगरांग नौना मियोय कुंतरेट लाइचर असिना लेखिदबगा लोइनाना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग मरी चमापनगा कुंथ्रातरेट सुख्रे भारत की हक्सेल अमसुंग याइफा युम्बा लोइसंगी ngarang thokiba paw gi matungina haukiba pung kunmari da lebak asida laichar asina laikidabagi masing chamnga ga marifu mathoi sukre aroibada maroiba paw amukhanna petrol diesel amasung chak thongnanaba gas ki mamal hengalakpagi mayokta silchar da pendabagi kholaw lawkhre ABDCL na consumer singda tha asigi tang kunthra mathoi gi manungda mobile number email aadhar na chingba update tawna namba khangalakli ek bharat shrestha bharat ki manung channa Assam Rifles na uchara thakre angang singbu covid ki laichar asidagi ngak thokna naba ahal laman singna ngakpi senbina naba khangalakli Jiribamda COVID ki vaccine kapa ki mafam singda ajukana koina chattuna mari leinaba singi pungning thogatkre amasung Assam dangarang nauna miyoi lising amaga chamapan marfutarani thoi COVID ki anuba case thengnakre laichar asina positive oibaki chang chada ama dasamik taruk mangada leiri Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare